The mga vloggers, especially ang mga, I have to say this, but this is the word na nagsuot, mga kulumo vlogs or vlogs. Asa man sila? Kulumo Asa na kayo isang mga kulumo? mga kulumo vloggers. Ang ilang mga vlogs, siguro na mga funny na siguro. So, ato na silang i-follow. Ito na i-follow again. Follow. What is up mga kulungo? So now we are here at the MCTV in Talisay City. So karon we are going to Gigaprint. So ay good news na naabot. So we will having a meeting together sa ilahang team. So morning MCP guys, gabi-gabi. Alright. So nagbuhat pa ta sa ubat, kaya kita mo yung una na abot eh. Nakupan, barag nakabot na. Ato lang silang chikahon din. Narang beautiful people from Gigaprint. May meeting karon. Mga ang sa dadaan. Okay, naikaon na, nakatungog mo, recorded. So karon guys, musuot na diri sa kuta ng mga leon. So mo na ilang production diri. Atong i-con, sure ka mo. So karon ongoing, ga-print sila mga stickers. So diri gina-layout ang mga order na tarpaulins and stickers. Barato ra puti sila. Malandagan sila kon. Pila piso sticker no? Yes! Order mo 2,000 pieces, free 500! Oh, see? Apay, pusa na cash now is 500 pieces. 500 pieces. Right. Saka itong name mo, ma'am? Marilu! Marilu. wala na Marites? Wala na Marites! Kasi gusto mo na Marites! Okay, so mao na ilahang production diri sa Gigaprint. Alright. Nakanindot pag diri sa Gigaprint kay kung order mo kay online gid sila pirmi and then i-update mo sa asa nadapit ang inyong mga orders and then once mo saad sila kuan on time or for example 3 PM tomorrow 3 PM gid na ninyo makuha na gid na dayon. So inana sila ka mo cater sa ilang kuan ilang customers. Grabe ka kuan. Sir na si Sir. Wow. Kamera siya si Sir. Mag-live ta. Nag-live si Sir Delps! Alin na si Sir Madugo gini nga laban. Kay bawo gid sila nga watay wa koy kaon. Mga on ha. Problema endorsement. Red horse. Tay red horse ko na inigawan. Nakita every weekend. Oh, lagi every weekend ba? Every month. Every month. Kami kay Bao Only Rice din i-order nila. Naluyan namin kinaon. Eh ma'am. Utang niya ka! Kanina ba? Sabi 1-2, tapos bilbiti mo, gago! Saturday night ko gawin. At big light. May inana ka powerful ang Gigaprint ha. Kamayon lang nanay mo doon. Gisi ba nagaduwag email? Nya inyong disturbuhon. Nagaduwag email ba inyong disturbuhon? Kung ikaw pasulti yun sir, ngayon no, Gigagear no. Gloves baron, jacket.
gloves. Oh, gloves. Okay na gloves. Gloves lang. Agree mo, Giga Gear. Shout out, Giga Gear. Giga Gear at Giga Print. Oh, kami lang ni Kuan, ni Yamakawa mo ni agree ha. Duha ka bakit? Sa midlight. Sa midlight. Gawa ka bakit lang Kuan. Fried chicken na sa Tama na! Hindi naman maalat. Nagunsa dahil mo nagmukbang ng fried chicken. Di maday. Ako pa dyan lang guys. Wato na rin ito. Pagkrita. Hindi sa sinagbasa sa tubig. Diba? Mautak akong gago. Greetings is yeah. What I say, hi sa mga vloggers natin tonight. Alright? Basta wala. Yung mga vloggers, especially ang mga, I have to say this, but this is the word na nagsuot. Mga kulungo vlogs o vlogs. Asa man sila? Kulungo Asa na ay isang mga kulungo? mga kulungo vloggers. Ang ilang mga vlogs, siguro na mga funny na siguro. So ato na silang Follow. i-follow. Follow again. Follow. Yes. Aside from the kulungo vloggers, ato nang i-hi sa mga taga Moto Wicked. Alright. Mga tagiyan Hello, ng Moto hello Wicked. guys. Thank you so much for spending your Friday evening with us here at MCP Building. Likewise, ang mga taga Yamakawa. Group diha. Hi guys, ang gabi. So many mga hapon, so na sila. O ang mga Mga riders. yes, mga riders na sila. Mga grupo Mga sa riders, mga sweet lovers. yes. Aside from that, ang mga taga Moto Vlog na apo diha na ito. Mahay na We have lots of vloggers here in the house tonight. Moto Vlog. Lastly, hi na ito, mga taga Giga Print people over there. Hi guys, may gabi. Welcome here at MCP. Hope you enjoyed the night. Please be with us up until 1 in the evening again. And mag-enjoy ka later on. If you feel like dancing, we have a very wide dance floor in front. Pwede mo masayaw sa atos ng mga auto. Gira, hindi mo na auto. And of course guys, we're gonna wait for your request. Always. Wala ka, gwapo niya, oy. Yeah. Right safe. And Moto, I just wanna say thank you sa team Giga Print for inviting us, for giving us sponsorship. So, nagkan salamat. Then maka-overwhelm kayo sa appreciate nila ang mga ginabuhat. So, daghan. Last night was a blast. Grabe kalingaw. Lingaw yun kay Bing. Daghan yung salamat. So, ingon si Sir, kay dili ko to ang last sundan. Kaya napagin ikaw. Right? So, Moto guys, so Giga Print is Giga Print sa mga gamotor. Nawag may plate number, so you can contact them kay Giga Print po sila. Kahimot sila mga temporary plate number ka ng mga plastic. So, parato ra gid siya, parato ra. And then, they also have tarpaulin printing. Tapos sila ay stickers. And suportahin po ninyo guys ang Giga Gear. Tapos na safety gears dito sa motorcycle. So ako lang kitag drink a post in ang Facebook account, so you can
can contact them anytime. No, para sa mga prices and nasa sila makita. Actually, Gigaprint is very professional na sila with regards to customer communication. Reply gina sila, and prior gina siya i-print na pa na sila i-send sa mga kinakaani o sa despite na bakaani yan ay mga confirmation. So, ano. So, one thing ako lang na-realize, so, at your lowest peak na puday gyapon mo kan sa inyo. Lift up sa inyo. So, motong ginaingon sa inyo, gawa lang ng gawa. Kahit walang nariniwala. Siyempre, agad na, diba? So, nanatay, ang good news is, Gigaprint is matag sa to. 1 year sponsorship of stickers. Okay? So, naghanap kita mga stickers. And, alright. So, a special mention to, daghang salamat kay Moto Wicked. Puminti kay, grabe ka po ang tao ka ng sabay po kayo. And also to Yam Makawa. So si Yam Makawa kay kuha na sila kanang father and son. And nindot kay sila trip. Nindot kay sila kanang relationship pa kanang trip. Pareha sila trip sa yahang anak. So di ba how amazing it is na yung relationship. Parehas mag-habis pa nice kina siya. So ato silang supportan Moto Wicked, Yam Makawa, Gigaprint and Giga Gear. Alright. Katong mga ganang mga sticker pipip lang. Pwede mo message ako kay basin magyan ta mo along the way kay almost every day naari gid sila. So more to come. So that's all. And have a nice day. So nako kami sa construction site. This IT park. So I am at the 14th floor. Makita ninyo dito hayag. Diba? How amazing creation of God. Ganay mga God. Okay. So what else? Mimi maura to. And shout out ko ka Marilo and Ma'am Sophia for organizing the meeting. Lingaw po kayo. Okay? So until next time, this has been your Kulungo Vlogs, the hashtag Cebu Cutie, the hashtag Kalawa, and hashtag Road to 1K subscriber, and hashtag Bisaya Vlogger, support local business. That's all. God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Bye-bye. So mga kulungon, ay nangita Club Library. Ay, kadlok. So, sa requirements, high school graduate o naman? Wala requirements. Ako yan na yun daw. Oh, wala requirements. Pwede ra ka na maglakaw-lakaw sa dalan, way lingaw. Uy! Ang kita sa MCP building. Hindi ito Black Tuesday kayo. Iyakan na pandemic. Okay lang nimo ka. Okay lang nimo ka. Huli kigugat. Kanang pinakos. Kanang pinakos. Mailani mo ang tao, kwartahan. Tanawan rilo. Gold kayo. Why delete tayo? Why delete tayo? Wala, Gcash installment. Ah, di- 10 years to pay. Alright.